Ovog subotnog jutra želim vam svima blagodat i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Krista. Uvodni tekst Biblije za današnju poruku čitamo iz druge poslanice Solunjanima, 2. poglavlja, 3. stih, 1. dio. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom. Poslužio bih se jednim događajem prošlosti sa malo više detalja i pozvao sve nas da iz njega izvučemo određenu pouku za vreme u kome živimo. Dogodilo se to u noći Veštica 1938. godine, veče kao i svako drugo za glumce, montažere, spikere i drugo osoblje njujorške radiostanice CBS. U toku su bile pripreme za izvođenje futurističke radiodrame Rat svetova, zasnovane na knjizi Herberta Georgea Wellsa, engleskog književnika, drame o invaziji vanzemaljaca na našu planetu. Dramatizacija sa specijalnim efektima urađena je tako da deluje kao direktan prenos događaja, uverljivo.
Čekalo se samo na glavnog glumca, reditelja i scenaristu, danas legende, a tada mladog, samo 23 godine, i ambicioznog, ali još nepoznatog Orsona Wellesa. Njegovim dolaskom drama je mogla početi. Program je počeo u 20 sati komičnim skečevima. Tačno u 20 sati i 12 minuta počela je glazba i slušalci su rado iščekivali Wellesovu dramu. Do početka radiodrame voditelj je pročitao vremensku prognozu i glazba se nastavila. Odjednom drugi voditelj je prekinuo program i potpuno ozbiljan objavio: Dame i gospodo, prekidamo naš glazbeni program zbog vanrednih vesti Intercontinental Radio Newsa. 20 minuta pre 8 profesor Farrell sa observatorija Mount Jennings u Chicagu uočio je nekoliko eksplozija zapaljivog gasa na Marsu. Spektroskop je pokazao da je zapaljivi gas vodik i da se kreće prema Zemlji velikom brzinom. Profesor Pearson sa observatorije Princeton potvrdio je ovaj nalaz i opisao fenomen kao plavu plamenu strelu ispaljenu iz pištolja. A sada se vraćamo glazbi Ramona Rockwella koji svira za vas u Park Plaza hotelu u New Yorku. Ovako je počela radiodrama koju je režirao i odglumio Orson Welles. I program se nastavio. A onda voditelj je ponovo prekinuo program i objavio da je jedan veliki meteor pao na farmu u New Jerseyu. U program se uključio još jedan reporter koji je prenio da je video Marsovca kako izlazi iz čelične letjelice. Novi reporter sa terena uključio se u program i objavio da su Marsovci upali u grad i da hiljade stanara beže u panici iz svojih domova. Uživo u program uključio se i neimenovani sekretar unutarnjih poslova koji obaveštava javnost o ratu sa Marsovcima. Prema originalnom scenariju u program je trebalo da se uključi osobno Roosevelt, ali CBS to nije dozvolio Wellesu i zbog toga se morao zadovoljiti neimenovanim sekretarom. Angažiran je glumac Kenny Delmar koji je maksimalno imitirao Roosevelta. Orson Welles je glumio voditelja radioprograma koji je u vezi sa reporterom na polju na koje je pao neidentifikovani leteći objekat. Njih dvojica, a pogotovo ljudi zaduženi za zvučnu zavesu, efekte, savršeno su obavljali svoj posao, možda čak presavršeno. Umjesto da zabave slušaoce te nedelje, 30. oktobra 1938. godine, oni su izazvali paniku. Zašto? Jednostavno, ljudi su poverovali onome što su čuli. Mnogi od njih nisu čuli početak emisije kada je drama bila najavljena. Uključili su se tek kada se radnja već zahuktala. I šta su mogli čuti? Uzbuđeni, pomalo uplošeni glas reportera koji izveštava kako su se vrata tog velikog objekta počela otvarati. Čuli su zvuk, jeziv zvuk otvaranja nečeg metalnog i ogromnog, a nisu znali da taj zvuk proizvodi samo jedan čovjek u studiju tako što otvara jednu limenu kutiju i putem mikrofona pojačava zvuk do maksimuma, izazivajući jezivu škripu, a odvrtanje i zavrtanje poklopca tegle u WC šolji zvučalo je kao otvaranje poklopca marsovskog cilindra. I oni najhrabriji i najsumnjičaviji iznemogli su i ostali bez snage i daha kada je drama doživela svoj vrhunac. Veza između spikera i reportera je prekinuta uz jeziv vrisak potonjeg u trenutku kad je nešto vanzemaljsko izašlo iz letjelice. Wellesova radiodrama je bila toliko uverljiva da je izazvala masovnu paniku kod 1 milion Amerikanaca koji su ga u tom trenutku slušali.
Građani su tražili maske sa kiseonikom da se spasu od toksičnih gasova. Zvali su gradsku elektrodistribuciju da prereže struju kako ne bi privlačili pažnju Marsovaca. Jedna žena je utrčala u crkvu u kojoj se služila misa vrišteći: New York je uništen, došao je kraj sveta, idite kućama i spremite se da umrete. Za to vreme radio CBS je nekoliko puta prekidao program kako bi slušalcima dao do znanja da je reč samo o drami, ali to ih nije smirivalo. U New Yorku su ljudi bežali u parkove, okolna izletišta, u crkve, na molitvu. Policiji je upućeno stotine poziva za evakuaciju. Čak je jedan stanovnik iz Pittsburgha zatekao svoju suprugu sa bočicom otrova u ruci, koja je vikala: radije ću umreti od otrova nego ovako. Priča se završava. Marsovci umiru od zemaljskih klica i bakterija. Malo je bilo onih koji su od samoga početka pratili emisiju i znali o čemu se radi i u miru dočekali odjavu spikera: dragi slušaoci, bila je ovo radiodrama Rat svetova Herbert George Wellsa. Možete li zamisliti iznenađenje u studiju kada su čuli za učinak što ga je izazvala njihova radiodrama? Bila je to noć za pamćenje, noć koja je uzbudila Ameriku, noć koja je jednoga čoveka vinula u zvezdane visine slave, a mnogim drugima ostavila gorak ukus. Poverovali su u ono što su čuli, a da nisu ni pokušali proveriti istinitost onoga što čuju. Kad se radiodrama završila, Orson Welles se obratio slušalcima i objasnio im da je reč o šali za Noć veštica i da nema potrebe za paniku. Jer mnogi slušalci propustili su špicu i najavu, a u predvečeri Drugog svjetskog rata pomislili su da je u pitanju informativni program. New York Times je pisao: slušaoci u panici poverovali u ratnu dramu. Neki analitičari navodili su da je program čulo oko 6 miliona slušalaca. 1,7 miliona njih je poverovalo da je prenos istinit, a 1,2 miliona bilo je istinski uplašeno. Ne treba gubiti iz vida činjenicu da je radio bio još uvek nov medij, mnogo atraktivniji nego danas televizija, i da se sve dešavalo na praznično veče, kada su uglavnom cele obitelji bile okupljene oko radio aparata. Danas, posle 82 godine, još uvek živo je sećanje na taj događaj. Evo nekih naslova i u našim medijima izveštavanja. Radiodrama Rat svetova izazvala paniku. Radiodrama Rat svetova jedna je od najvećih prevara u istoriji. Izazvala masovnu histeriju i paniku među slušaocima, navodići mnoge da poveruju. Radiodrama koja je uspaničila Ameriku. Reč je o najpoznatijoj radiodrami u istoriji, koja je do danas ostala jedan od vodećih primjera kako mediji mogu manipulisati javnim mnjenjem. Drama je sadržala brojne lažne reportaže s terena i razgovore s navodnim pripadnicima vojske i avijacije, čime je uspjela da stvori uverljivu atmosferu straha među slušaocima. Ova radiodrama često se navodi kao primjer uticaja koji mediji mogu imati i zloupotrebe moći koja iz toga može proisteći. Danas se nalazimo u prostoru veoma razvijene globalne infosfere. Postoji nebrojeno mnogo kanala kojima se kreću poruke do svojih krajnjih korisnika. Naša realnost je kreirana medijskim porukama. Ogromnu moć medija često osjećamo na sopstvenoj koži, ali smo bez obzira na to nezasiti primaoci poruka. Istina je u takvoj situaciji postala potpuno prevaziđena kategorija.
Postoji ogromno tržište poruka u koje uglavnom verujemo bez ikakvog neposrednog iskustva i provere. Rečeno je, dovoljno puta ponovljena laž postaje istina. Verujemo da nas sve može iznenaditi i da više ništa nije iznenađenje. Okruženi šarenilom slika i zvukova, suvereno vladamo vasionom. Pretnja možemo biti samima sebi. Verujemo li mi danas u sve što čujemo? Kako biste se osjećali kada bi preko glavnog medija čuli rečenicu: prekidamo program zbog najvažnijih vesti, vanzemaljci su ušli na zemlju? U početku smo čitali tekst Biblije. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom. Razmislimo malo o onome što verujemo. Da li smo se ikada pitali zašto verujemo u nešto? Zato što naši roditelji veruju u to, društvo u kojem živimo, pa hajde i mi. Jer ako ne znamo odgovor na ovo pitanje, kako ćemo znati da li trebamo verovati ili ne mnogim drugima stvarima koje nas okružuju? Ne mislim na razne čarobnjake, vidovnjake, horoskope, to je tako jasno. Znamo šta tu ne valja, zar ne? Mislim na one male, fino upakirane laži koje nas okružuju iz dana u dan. Samo jedna mala laž, upakirana s puno istine, može nas lako zavesti. Zašto mi uopšte u nešto poverujemo? Jer imamo neki čudni predosjećaj, nešto nas toplo oko srca stegne u tom trenutku ili nas obuzme karizma osobe koja nam nešto govori. Bog nikada ne traži da verujemo. Znam da ne možete prihvatiti ovo što sam sada rekao. Da imate mogućnost, sigurno biste mi odmah citirali tekst Biblije koji kaže: bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Ali ova misao je istina, samo nije dovršena. Hajde da je pročitamo u celosti. Zapisana je u knjizi Put Hristu na 85. stranici. Bog nikada ne traži da verujemo ako nam ne pruži dovoljno dokaza na kojima možemo utemeljiti svoju veru. Ipak, Bog nikada nije uklonio mogućnost za sumnju. Oni koji žele sumnjati imat će priliku, dok će oni koji stvarno čeznu upoznati istinu naći obilje dokaza na koje mogu osloniti svoju veru. Nije lako živjeti u suvremenom svetu. Istina i laži se tako lako isprepliču, teško ih je razlikovati. Zato sa stranica Biblije dolazi upozorenje, daje ga sam Isus Krist. Čuvajte se da vas ko ne prevari. Tada ako vam reku, evo ovdje je Krist ili onde, ne verujte. Evo ga u pustinji, ne izlazite. Evo ga u sobama, ne verujte. Jer će izaći lažni Kristi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. I sad vam kazah, pre dok se nije zbilo, da verujete kad se zbude. Ovo snažno podupire i apostol Pavle. Citiramo još jedan puta. Da vas niko ne prevari nikakvim načinom. Čitamo nadahnuti izveštaj iz knjige Velika borba. Uskoro će se pred nama pokazati posljednja velika prevara. Antikrist će pred našim očima činiti čudesa. Isus je jasno kazao, i mnoge će prevariti. Ono što će on, Antikrist, imitirati, bit će toliko slično istinskome da će biti nemoguće razlikovati jedno od drugoga osim pomoću Svetoga pisma. Zbog toga, iako možemo biti impresionirani spektakularnim,
ne smemo na osnovu čuda prosuđivati šta je istina. Istina i sve vezano za istinu mora biti prosuđivano na osnovu Biblije i naše osobne zajednice sa Bogom. Ako još uvijek nismo naučili svakoga dana, pregledajte pisma, jer ona svjedoče za mene, kaže Isus. Ako ne osjećamo potrebu dolaziti svakoga dana Isusu za spasenje i zajednicu sa njime, ako ga još uvijek nismo upoznali sami za sebe, nećemo biti sigurni protiv prevara, bez obzira koliko podataka znali o posljednjim događajima. Obaveštenja sama po sebi nisu dovoljna. Mnogi adventisti se osjećaju dosta sigurnim od nekih prevara koje se šire posljednjih dana. Ne zaboravimo da iza svake prevare stoji sam Sotona. Poznajemo istinu bolje od verovanja u mnoge priče i nagađanja i mislimo da nikada nećemo biti prevareni. Međutim, postoji nešto više, a to više tiče se činjenice da Biblija, Božja riječ, ima najmanje 2 namene. Prva namena, Božja riječ je tu da nas pouči o istini. Sam Isus je rekao, riječ je tvoja istina. A druga namena pisma jeste da dođemo Isusu i imamo život. Ja sam put, istina i život. Te 2 namene mogu se svesti na Biblija za obaveštenje i Biblija za zajednicu. A to kaže da je moguće biti potpuno svestan učenja Biblije i naučiti napamet mnoštvo njenih obavještajnih tekstova i opet biti prevaren zbog toga što u Bibliji nismo otkrili osobnu zajednicu sa Isusom. Jer prvenstvena namena Biblije jeste druženje i zajednica sa Gospodom Isusom Kristom i iskustva u zajednici s njim, iskustva zasnovana na obaveštenjima iz te knjige. Zato svakoga dana zastanimo i postavimo sebi pitanje. Da li sam danas održao u životu svoju zajednicu sa Isusom u molitvi i proučavanju njegove riječi? Doći će vrijeme kada će ljudi koji odlično poznaju detalje iz Biblije biti strašno prevareni jer ne poznaju Isusa. To zahteva nešto više od samo obaveštenja iz knjige. Drage sestre, braćo i prijatelji u Kristu, da bismo se sačuvali od prevara u posljednjim danima, moramo imati živu zajednicu sa Gospodom Isusom. I to zajednicu nepokolebljivo zasnovanu na istinama njegove riječi Biblije. Da li smo sigurni u istinitost onoga što verujemo? Bog to očekuje od nas, a preko apostola Ivana i poručuje. Ljubazni, ne verujte svakom duhu, nego proveravajte duhove jesu li od Boga, jer mnogi lažni proroci iziđoše na svet. A u takvom svetu imamo najpouzdaniju proročku reč. I dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnome mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašim, napisao je apostol Petar. Pred nama je jasna poruka. Ne verujmo u sve što čujemo. To na izgled može biti lepo, može puno obećavati, ali na kraj nas može dovesti i do očaja, jer ćemo biti prevareni. Zato nam je Bog dao pravo i koristimo to pravo. O njemu piše apostol Pavle. Sve provjeravajte, što je dobro zadržite. Neka nas primjer plemenitih iz Bereje potakne da i mi svaki dan istražujemo po pismu, je li to tako. U pismu ćemo uvijek naći najsigurniju zaštitu od svake prevare, naći ćemo istinu,
naći ćemo Isusa Krista. Amen. Pomolimo se riječima apostola Pavla. Braćo, kako dakle primiste Krista Isusa Gospoda, onako živite u njemu. Ukorenjeni i nazidani u njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću. Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, pokazivanju čovečemu po nauci sveta, a ne po Kristu, jer u njemu živi sva punina božanstva. Amen.